Hello everyone, today we are going to talk about future perfect. امروز راجع به گرامر future perfect حرف میزنیم. خب ببینید اول میخونیم بعد توضیح میدم. Details function of future perfect tense. Completion of actions before specific future time. ببینید یه کاری توی آینده خب انجام دادی تموم شده رفته. خب مثلا میگی که تا آخر ماه من این کتاب رو تموم میکنم، تا امشب من پروژه‌مو یا تکلیفمو تموم میکنم. خب The primary function of the future perfect tense is to indicate that an action will be completed before a certain point in the future. For example, by 8 p.m. tonight, I will have finished my homework. تا امشب ساعت 8 من تکلیفمو تموم میکنم. Your result of a future action, the future perfect tense can emphasize the result or consequence of an action that will be completed by a particular time in the future. خب مثالشو ببینید. By the end of this month, تا آخر این ماه, I will have finished, I will have saved enough money for the trip. تا آخر این ماه انقدر پول جمع میکنم که برم سفر. I will have saved enough money. خب استراکچرش ببینید. Subject will have برای همشون, I, you, we, they, he, she برای همشون will have plus past participle of the verb که میشه چندم؟ سوم. The third form of the verb. For example, when you say go, went, gone, اون گانشو میخوای. Will have completed. خب حالا اون کامپوننت های خود جمله چیه؟ یه دون سابجکت will have با past participle. مثلا finished, done, eaten, see, saw, seen, اون سینشو میخواید. خب حالا positive sentence رو ببینید که یه نفری ببین she will have completed the project by Friday. اون تا جمعه پروژه‌اش رو تموم کنه. will که میدونید برای آینده است. خب این از این. خب have completed یعنی اون کار رو انجام میده، حالا این پروژه رو تموم میکنه که تو آینده، پس با will میاد. خب حالا شاید تموم نکنه اصلا، بخاطر همون با will. This sentence indicates that the action of completing the project will be finished before Friday. خب بعدی رو ببین. will not یا won't have که منفیشه دیگه. willn't نداره. we don't say willn't, we say won't have plus past participle. مثلا they won't have arrived by noon. This sentence means that the action of arriving will not be finished by noon or will not be happened by noon. خب question هم که will رو میاری اول دیگه. Will you have finished your work by then? Or will you have finished this book by the end of this year? Yes, I will. No, I won't. حالا یه سری adverb of time یا time expressions. یه سری adverb of time یا time expression برای هر حالا گرامری هست دیگه. مثلا واسه گذشته present, future، اینا همشون هست. برای این مثلا یکیش by the time یا by the end of یه چیزی. For example, by next month تا ماه دیگه. by next year مثلا I will have moved to a new city or I will have migrated or moved to another country. By the time
by the time you read this، زمانی که تو داری اینو میخونی I have left I will have left. زمانی که داری اینو میخونی من رفتم. مثلا تو میگی، من میگم که زمانی که داری این ویدیو رو میبینی من چی شدم، مثلا من نمیدونم یه چیزی شدم دیگه، مثلا رفتم دارم وایس. زمانی که تو داری الان این ویدیو رو میبینی یا الان این جمله منو گوش میدی، من دارم ویدیو بعدی رو ادیت میکنم مثلا، یا ویدیو بعدی رو دارم ریکورد میکنم. by the end of، تا آخر یه چیز، مثلا by the end of this month, by the end of this year, by the end of this semester, video, book, whatever, by the end of this session, for example, we will have launched the new product. launch که با LUNCH اینا بنویسی میشه نهار، و launch این یکی میشه launch، عرضه کردن به بازار و اینا. مثلا launch the product اینا. موشک هم میگن ها، میفرستی هوا، اون نمیشه. حالا بریم یه چند تا مثال بخونیم، حالا مثبت و منفی و سوالیش، بعد حالا explanation و analysis و اینا هم هست. کاش میتونستم بشنم و من میگفتم تو بخون، ولی خب نمیشنم خودم. میتونی واسه خودت بخون. By 7 p.m. tonight I will have finished my homework. خب I که subject، the person performing the action will have که حالا indicating the future tense and the completion of action که همون finished my homework. past participle finished, the base form is finished fish. Finish in its past participle form. In this sentence, the action of finishing the homework will be completed before 7 p.m. tonight. یعنی تو این اکشن، تو این جمله اکشن عمل تمام کردن homework، تکلیف، تا ساعت 7 امشب تموم میشه. یعنی ساعت 7 این دیگه تکلیفشو نوشته. گمش کردم. It emphasizes the completion of an action of the action by the specific future time. خب دومی رو ببین، این نگاتیو منفیشه. They won't have arrived by the time the movie started. Subject they won't have که shorten form و will not have که منفیشه. past participleش چیه؟ arrived، base formش arrive. اینا اون جمله آخر رو میتونید بخونید دیگه، میتونید خودت بخونید. جمله بعدی، مثال بعدی، example number 3, it's a question form. Will you have read the entire book by the end of this month or by the end of the month? جوابش حالا yes I will, no I won't. auxiliary verb will, subject you have که auxiliary verb باز خود چیزه، این گرامره. past participleش read ولی read نوشته میشه ولی خب read خونده میشه. In this question the speaker is inquiring whether the action of reading the entire book will be completed by the end of this month or not. The future perfect tense here is used to ask about the completion of an action by a specific future time. خب example number 4, duration of actions که خیلی کم استفاده میشه. خب با گرامره دیگه هم میتونی استفاده کنی ولی این نمیشه. مثلا میگه که این تابستون تا تابستون بعدی اینا 3 سالی که اینجا زندگی میکنن. By next summer they will have lived in this city for 5 years. This اوناشو دیگه نمیخونم، آسونه دیگه. In this sentence, the action of living in the city will be completed by next summer. The duration of 5 years is mentioned. It emphasizes the completion of a specific duration by the future
time. خب این کلش بود. پس خلاصه ای که بخوایم بگیم اینه که تو آینده میخوای یه کاری رو انجام بدی، تموم میشه تو آینده، که استراکچرش چیه؟ will have past participle، will have completed، will have finished، will have done. اینا خب تایم اکسپرشن هاش چی بود؟ اکسپرشن هاش چی بودن؟ by مثلا by next summer، by next month، by next year. اینا by the end of، مثلا by the end of this video you will learn you will have learned how to use this grammar appropriately. or by the time. امیدوارم یاد گرفته باشی and